Okay guys, hari ni aku berada di Crossover TRX untuk launching sepatu kompas. Collaboration dengan Crossover, collaboration dengan Fundamental, 3 countries. So yeah, jom check it out. So as you guys know, collaboration ni 3 countries tau. So 3 countries ni including Malaysia, which is Crossover, sepatu kompas Indonesia, and another one is Fundamental from Japan. So this kind of collaboration macam susah nak dapat, is rare sebab untuk ada 3 countries work together to make a shoes, to make a collaboration sangat susah. And the direction and concept align dengan apa yang diorang nak buat. So belakang aku ni adalah Malaysia punya edition. This is the shoes. So dia keluarkan 2 artikel, satu kasut, satu jersey. So jersey dia bukan normal jersey like lycra ataupun another material, tapi this kind of jersey dia ada detail dia. And kalau kau tengok dia punya ni tag dekat luar, which is nice. And untuk Malaysia punya colourway warna hitam sebab abang Jam, owner kepada Crossover, suka warna hitam. So that's why cakap aku, Hafiz, abang macam mana pun nak hitam. So that's why jersey dia hitam, kasut pun hitam. Tapi untuk Japan dia warna navy, which is macam warna navy. Tapi midsole warna putih. Jadi aku tunjuk. Untuk Indonesia, dia punya jersey warna navy, kasut warna navy kat macam ni. So yang aku pakai sekarang ni ialah Japan. So sebab hari ni punya event collaboration between 3 countries, aku ada pakai baju Malaysia punya warna hitam and represent Indonesia punya colourway. So yeah, and seluar shout out to Aegis. So this is the event punya konsep ada buat. Dia macam this is like a house, and then kalau kau tengok ni lah cara-cara indigo dyeing tu tau. Nampak? Dia akan start indigo dyeing tu dari proses kain tu warna putih sampailah dia warna gelap, which is color navy. Ini pula mesin tenun. Okay, mesin tenun tu yang menghasilkan Sashiko punya design ni. So kalau kau nak tahu, this is manual. So diorang tenun manual. Lepas diorang tenun manual, diorang potong kain tu and diorang jahit dekat kasut. Sangat impresif. Sangat impresif tu. Aku to be honest, aku suka gila collaboration kali ni. Sangat detail lah. And yeah, this is gambar-gambar yang diorang tunjuk macam mana proses diorang buat. Bagi aku, ni lah collaboration. Ni lah menghubungkan 3 culture, which is Malaysia, Indonesia dan Japan. So that's the pair yang diorang display bawah tu. Dia ada IS ni. Itu jersey diorang. And kalau korang nak beli jersey ni kan, aku sarankan untuk korang downsize sebab sekarang aku pakai size S. And sizing chart dia, diorang pakai 0, 1, 2, 3, 4. So 0 is S, 1 is M, 2 is L, 3 is XL. So kalau kau tengok ni, nampak? Dia punya size chart dia 0, 1, 2, 3, 4. Yang ni warna hitam. Aku pakai pun size 0, S. So dekat event hari ni, dia hanya release Malaysia punya edition je, which is warna hitam. So kalau kau nak beli Indonesia, kau kena pergi sepatu kompas Jakarta untuk beli collaboration tu. And kalau kau nak beli Japan punya release, kau kena pergi Japan. So dia exclusive each country lah. And this is a dust bag made for Malaysia. So every jersey dia ada tulis tau, tuan-tuan. So every jersey dia ada tulis. So kalau kau beli yang Malaysia punya edition, dia ada tulis made for Malaysia. And untuk Japan, made for Japan. And untuk Indonesia, made for Indonesia. Every country tu ada different SKU lah. So jom kita tengok the other side. So this is the Japan punya. Abang Jam, selamat hari weekend. Selamat weekend. Congratulations again. Jakarta, Malaysia semua. Yeah. Lawa konsep. I like it, you print all the macam mesin tenun tu. So macam that's good. I like it. Hey Gaku, you meet again. Oh Yeah, yeah. we meet in Jakarta, USS. Oh, last week. Yeah, last week. I came back again. Yeah, at first I didn't see it. Yeah. But yeah, when I close it down, I mean like push. This is something like you need to see in person. Then you can see the detail of it. That's right. And I like it, you choose the navy midsole instead of the navy. The whole, Contrast, yeah, yes. they have a contrast bit. We got a gift from Gaku. This is the sample yang dia buat oleh sepatu kompas. So kalau kita nampak sample dia, dia punya Sashiko dia tak terlalu detail macam yang the produce one. And then material dia instead of suede, dia pakai nubuck. So ni antara the first sample lah. Bukan ni je, this pair tu. Ni nampak lagi klasik, tapi sebab Gaku cakap dia nak go for the main silhouette, which is the most famous silhouette from sepatu kompas. That's why dia orang guna Velocity. And then shout out to Gaku.
Baik doh Gaku bagi aku ni. Walaupun dia banana, but yeah, it means a lot. And shout out to Crossover, shout out to Sepatu Kompas, shout out to Gaku from Fundamental for making this collaboration happen. Haji, Abang Jam. So this collaboration mark a longevity between relationship Malaysia, Indonesia dan Japan punya streetwear culture, especially sneakers. Sebab susah sebenarnya untuk ada collaboration macam ni. And kita patut proud sebab Crossover one of the local retailer Malaysia yang dapat collab dengan worldwide punya brand. Susah sebenarnya, but congrats to them. And another one kau tengok ni, this is the sample Sashiko, the jersey. Sashiko dia akan potong and tampal tau. So this is the concept lah. Which colorway you prefer the most? Honest kan, aku rasa paling lawa, paling boleh nampak details is the blue lah. So kasut ni aku dulu jual dekat abang 6 tahun dah kasut ni. So ni untuk seat screen.